nešto nevjerojatno da jedna država može da dozvoli sebi da joj propadne jedan ovakav poljoprivrednik, jedno ovako gazdinstvo, jedan ovakav potencijal. Ja sam tebe uželela svaki dan da si mi ovdje ne bi bilo dovoljno. Ja sam došla da vas saopštim na važnu vest. Molim? Opštinskom odlukom ja više neću raditi ovaj posao i došla sam to danas da vam saopštim. Nemoj me ostaviti, molim te, Dragana. Nemoj mene ostaviti, Dragana, ali kad te molim, Dragana, nemoj. Tetka Marice. A gdje je moja desna ruka onda? A ja onda izgubi desnu ruku. A meni trebaš, Dragana. Ali Dragana, koliko sam te puta uznemiravala kući kada ti nije vreme da si kraj mene. Dragana, nemoj da me ostaviš, anđele. Neću vas ostaviti, tetka Marice, neću vas ostaviti. Vi to znate. Za mene nema ko da zarađuje, moj anđeo je preminuo. Moj sin od 31 godine starosti je preminuo. Invalidsku penziju sam ostvarila nakon doživenog moždanog udara. 13.800 dinara moje mesečno primanje je. To. A ovisna sam da mi se donese vekna hleba u kuću. 3 puta sam išla u Sremsku Mitrovicu za ostvarenje tuđe nege i pomoći. Na osnovu svih papira i svih predloga, ja ni sada, posljednji put kada sam bila, nisam ostvarila. Ja sam ostavljena nikome. Ja u protest idem. Zbog nje ja ću se pojaviti, praviti pitanje ko je dotična osoba, koja zabranjuje rad ovoj plemenitoj ženi, ovoj duši i velikom srcu da pruži pomoć svakome. A gde im leže pare? A gde su im pare? To je ono što pravim pitanje ja kao građanin. Gde su pare sa kojima treba da se plate ljudi koji su određeni za rad sa osobama koje su onemogućene sami sebe da posluže. Ako treba da kažem, ma nek znaju svi na sred centra Pećinaca ću da stanem i da kažem. Na sred centra Pećinaca, mila moja, a sreća moja. Anđel, opština tebi brani rad. Politički sam nepodobna, verovatno. Molim? Ko može da mi stane na put? Koga ja volim? Ko može ljubav tu da mi uzme iz srca? Ne mogu, to ne mogu. To jedino ne mogu. Zaokruži 7. Da živimo kao ljudi. Boško Obradović, srpski predsjednik.